ngiyabonga. Almighty God, I Zulu liphezulu. planet heaven. Abanye amazulu eduma phansi. Duma dumane yadume esizweni. Ngibonga isipho ngipha sona. Somandla. Almighty God, uNkulunkulu wase-Afrika. uNkulunkulu wamakhosi akithohlanga. Ngiyakhuleka. Ngise-altar. Ongibeke kulona. When ubiziwe amazulu, when uxotshiwe uthi ngole nkosazane. Hey, 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 Siyakahlela nonkosi, siyakahlela shwabade. Wena ubiziwe emazulwini, ukhonjiwe ngomune wasezulwini. Inkosi uthi ngole nkosazane, kokubeka isandla weshwabade. Bathi uphilisa abantu, oyofika phambi kwakho uyothi inkosi ibusise, bese abantu bayaphila, abantu bayaluka. Wena ukhipha amadimoni, wena ubiziwe, wena ukhonjiwe, wena uqothiwe. Usheme wethembe wena, wena ubiziwe mazulu, wena ubiziwe mazulwini. Yebo shwabade nonkosi, wena washwabadela inkomo nempondo njalo. Wena ubiziwe, wena ubiziwe shwabade, wena ukhonjiwe. Wathi uSathane ukuthela ngehlazo, omhlawe Njengoba silambukeli sesikhona eMngeni Center office number 32 second floor. Nanti ioffice lika Dr X eduze neMpumelelo Security Center. Asambe sikuthathe sikubeke nanti ya angeke uzibona. mvume ngawe xaba, angeke mvume ngawe nonkosi. Yavuka, yavuka. Sesikhona ke mbukeli la eoffice lika Nogwaja Kagesi office number 32 kuMngeni Road eMngeni Center second floor. Sikhona ke njengoba siphakathi la sikhombisa iziwasho lapho ngempela zizobe zithengiswa ubaba uShengi. Njengoba ubona ke nawe emva kwami zinsebenzo lezi kaMprofeti ezizobe zikusiza njengoba kukade nidinga sezikhona ke sithi isiZulu zigawulwe zabekwa. Mina ngithi ke umprofeti iwasho unenzele wayiletha sezingangani maqhawe yizo zonke lezi ezinye zazo ayipheleli ke lapha emashalofini zisazopakishwa lapha ngemuva, ezinye nazi la ngale kwecounter, ezinye zikhona lapha eoffice lika baba uNogwaja Kagesi. Ziningi zilindeni namaqhawe ukuthi nitholele zona, noma kunini mawufika uzokwazi ukuthi uyitholele insebenzo einamandla, insebenzo eyizokusiza. Sanibonani maqhawe eindaweni zonke. uDJ Asiye wabantu lo enqabeni ministries ngaphansi kaMprofeti uXaba uNogwaja Kagesi umavula kuvaliwe. Njengoba ke ubaba ayingithumile ngeledlule, uphinde wangithuma ke namhlanje wathi angidlulise nasi isimemezelo seindaba ezimnandi. Njengoba ngeledlule ngangithe ubaba uthi angisho ukuthi uhlelo luyaphela ngenxa yenkinga ezazikhona. Ubaba ke uthe namhlanje angisho ukuthi indaba ezimnandi bahlalile phansi, kwaxoxiswana, kwavunyelwana, kwaphuma ke ukuthi ke okumnandi nakho kuyaqhubeka. Uthe ubaba ngisho ukuthi ngesonto ngo9 ekseni uhlelo lukhona kuze kube u10. Lunama advert, ikhangiso, ungadideki iqhawe mangabe kuseyi advert uyitshela ukuthi seliphelile. Lusuke lungakapheli, lusaqhubeka uma kuphela iadvert. Bese ke impinda noma ama repeat ami kanje. Ngomsomluko ikhona,
ngo5 ekseni kuya ku6 ekseni. Nangolesithathu futhi iba khona ngo5 ekseni kuya ku6 ekseni. Nangolesihlanu futhi kunjalo nje ikhona ngawo u5 ekseni kuya ngo6 ekseni. Nangomgqibelo futhi ikhona ngo9 ekseni kuya ku10 ekseni. Ayina advert ke leyo uwaya nje udede kumnandi kakhulu ungaphuthelwa. Utheke ubaba ngisho ukuthi uyacela ukuthi niqhubeke nileseke uhlelo nilibukele. Siyacela ukuthi nohlabeni ulawule emaqhawe nitshele mhlambe nabangakezwa ukuthi uhlelo liyaqhubeka nama repeat ami kanjani. Wasethi ke ubaba uyacela ukuthi angedlulise ukuthi kwabafisa ukumbona uyatholakala eDoringfontein ngasenkomeni taxi rank. Utholakala nini na? uLesine, uMgqibelo, iSonto. Njalo uma ufisa ukumbona mhlawumbe ufuna ukumbona one on one kunenkinga ezikhona uzokwazi ukuthi usizakale. Neziwasho futhi uthe ngidlulisa ukuthi ziyatholakala ngabe ukude noma useduze uyeza uzoyithenga. Mawukude ungakhohlwa ukuthi uyaposelwa la okhona zifinyelele kuwena, kuhlala kuvuliwe. Ufonela nje inamba zala ekhaya lezi ezu011 nazi escreenini bese wenza iorder. Kuhlala kuvuliwe ke la enqabeni Monday to Sunday uma ufuna iziwasho. Nalapha na ke eThekwini ubaba uMprophet une office lapha ngase Durban Station, opposite nje Durban Station kuMngeni Road, eMngeni Center, second floor, office number 32, duze neMpumelelo neSibonga Musa security company. Kuhlala kuvuliwe, kuvulwa Monday to Saturday eThekwini. Utheke ubaba uMprophet uyacela ukuthi ke sileseke kakhulu uhlelo maqhawe. Ningakhohlwa ke ukulandela nezinkundla zokuxhumana zasenqabeni, uTikTok, uFacebook noYouTube channel. Ku-TikTok ubhala uDr Ogcwele uthi nje Dr Prophet Xaba, bese lapha kuFacebook nakhona uDr Ogcwele uzothi Dr X Enqabeni Ministries Amaqhawe. Ku-YouTube channel uzobhala nakhona futhi uDr Ogcwele uthi Dr X Nogwaja kaGesi. Niqapheleke maqhawe, thina akukho la sithi faka khona imali ubaba uMprophet akuhlolele uza kuyena. Uwena ofonayo, akusithina enqabeni esifonayo. Niqaphele amaqola, nilandele nezinkundla zokuxhumana nohlelo maqhawe uChannel 260 Mpuma Kapa TV nibukele uhlelo. Amen. Ngicela ukuthi uke umamele Ke kopa umamele. hayi leya keyboard. Ska mamela keyboard. Ake umamele inhlamvu amagama Mamela amanzwe. alesi sihlabelelo senkosi yamaNazaretha Asihlabelo sa Modimo wa la Nazareth. ngizalwa khona Mo ke belohang teng ngokamoya. ka moya. Uma usilalela Ha o mamela uyovuka umuzi kayihlo, o tlo tsoha motse. uyovuka umsamo kayihlo, Altare ya bantate yo ngoba tsoha. abanye abaphumeleli Bane ba bang ha ba phumelle. ingoba imsamo yobaba babo Bane altare ya badimo ba bona isiyabulawa, e setse e bolaile. kwafakwa imdliwa, Ho kentswe ditlotlwana. kwafakwa amanzi Ha amnyama. kenywa metsi a matsi. Yingakho ungasaphuphi, Ha o sa lola. yingakho nemali mawuyibamba Tjhelete ha o e uthi tshwara. usathi uyayibeka imali Oro ya uvele kuvele okunye Ho tswa le okuzoyithatha imali e tlo nkang kanti tjhelete. sekumdliwa. Setse le setlotlwana. Awuzwa mntanami, Utlwella ngwanaka. uma uNkulunkulu esefikile Modimo ha setse a fihlile. kuyaphela ukuba umuntu wesifazane Ha fela ho ba wenza mosadi. izinto engaphezulu kwezenziwa indoda O ekhaya, etsa dintho tse di hodimo ha ngoba sekufike izwi Hobane lasezulwini. ho fihlile lentswe la Modimo. Uthi ubaba Nkulu, Tata re ke opela. lelizwi enilizwayo Lentswe le le utlwang akulona lami. ha se lona la. Mangiza la Ha angidadishi, ke tla mona ha ke ba. angiyena umuntu weBible Ha se school. nna motho wa Bibele. Yingakho ngibabusisa abantu, Ke hobane ke hloka yingakho abantu bebonga. batho ba leboha. Uya uyathanda
bantwana ke sisola uyaqina ke likamoya la moya akukho okungenzeka ha ona ntho e ka se etseheng awulaleli la kuphela ha o mamele mona fela nasekulaleni kwakho le o robaleng ha hao uNkulunkulu uyakhuluma modimo wa bua umuntu anganaki motho a sa shebisise nasephusheni le torong uNkulunkulu uyakhuluma modimo wa bua akekho ha ona oke wabona uNkulunkulu o kileng wa bona noma modimo ungazili ukudla le ho ka itima 30 dijo days for 30 days noma unyaka wonke ngwaha wohle ngeke umbone uNkulunkulu o ka se mmone modimo kodwa uNkulunkulu ukhona modimo o teng uNkulunkulu usebenza ngezithunywa modimo o sebetsa ka badimo bangakulahla bonke abantu emndenini ba ka o lahla bohle batho la bakwehlulele emhlabeni ba hlolele kanti ezweni likamoya le lehodimong emathongeni awulahliwe ko badimong ha wa latlhiwa lalani bakwethu mamelang batho bese ngikhuluma ngami ke bua ka nna engathi ngizulazula ehlane ke ile ka re ke nna ngithi mangithi tsamaya ngiyondokha ke re ha ke ile kokota kweminye iminyango yemndeni menyakong e nngwe ya laha kuthiwa ungeni la ba re ha o kene mona ngithi ngiyondokha ekhaya ke re ko kokota ko hae kuthiwa ungeni ba la re ha o kene mona ngiyaphinda futhi ke a boeletsa hape la emhlabeni mo lefatsheng bonke abasemakhaya botlhe ba le mahae angikhulumi kuphela ha ke bue fela nabantu ba basenqabeni nqabeni fela bonke emakhaya botlhe ba leng mahaeng awukho umgomo wokulahlela umuntu ha ona dustbin ya o lahlela motho ngikuphi namhlanje kae kajeko ngimi kuphi eme namhlanje kae ngiyini namhlanje emndenini kajeng lapeng ngcono wena kwasulale ngisho emgwaqeni estradini wena sekoro eCalfourteen ba le strateng mo di-cardbox awazi ufesela ukudla erestaurant abantu bedla a senko latlhele dijo batho athi ba mayedla umuntu motho ha je ithi inhliziyo yakho pelo ya hao o re ngicela angakuqedi ke kopa a se ka di fetsa aphakamise make wakushiya ha ka di siya bosuthi ngiyabonga uNkulunkulu ke a leboga modimo ngoba mangabe sekubheda gobane ha setse go le hobe uNkulunkulu uyambiza modimo wa mmitsa fana ngisho isigebengu le sekebekwa noma ngaba inkabi le ha ka ba mmolai noma ungabulala abantu ha ka bolaya batho kodwa mase kuphenyeke ikhethini lasezulwini ha setse selikhala icilongo he setse e llatshipi uzosizwa isigebengu o tlo utlwa sitha sekebekwa uNkulunkulu wami modimo wa ka mina ngikhuluma ngoNkulunkulu ke bua ka modimo lasekulaleni kwakho le go robaleng ha hao amaphupho wakho ditoro tsa kumele hao uwanake
o tshwanetse o di ngoba shebisise uNkulunkulu gobane modimo uyakhuluma kumuntu o bua go motho nasephusheni le torong umuntu anganaki motho a sa shebisise kanti uNkulunkulu modimo usiyakhuluma o setsa bua ingakho wonke umuntu okhona motho mollo mongwe wa le teng kumele awanikelele amaphupho wakhe tshwanetse o neeletse ditoro tsa ukuthi gago ngizoxelela amaphupho tlo wami kopela ditoro tsa engelosini yasenqabeni eloyi la ukuthi nqabeni awavuleke gore di bulege lalanda mamela mmona niyazini ukuthi abantu bayadlisana ngephupho la tseba gore batho ba jesana ditorong kunabantu abagulayo go na le batho ba kulang bengadliswanga ba sa jesiwang ngokudla ka dijo belele ebusuku ba robetse bosigo kunabantu abashawa zitroke go na le batho ba shapang ke Ebusuku ditoro. belele. bosigo ba robetse avuke sekushwabeni isandla a o tsoge o seng letsogo setse le shobane lalela kwethu mamelang batho bese ngibona ngila le mpona ke le mona ngithi mina ke re nna ngithi mina ngizokhuluma nawe ke tlo bua le wena ngake ngalahlwa ke kile ka latlhiwa ngalahlwa na umndeni ka latlha le ke lapa oqoshiwe emhlabeni wa kubilweng lefatsheng akaqoshiwe ezweni ga likamoya kubiwa lehodimong olahliweyo la emhlabeni wa latlhileng lefatsheng akalahliwe emazulwini a latlhiwa lehodimong lalela lapha mamela mona bayekele ba tlogele basho yonke into ba bue ntho tsohle bathi ngeke uze ube namfazi ba re o ka se be le bathi mosadi sewuhanjelwe isikhathi wena o tsamaetse ke nako bayekele bethi awunamusa ba tlogele ba re ga o na motse awuyena owabo ga se wena wa bona unamadlozi wakho o na le nobaba badimo ba bakho gago le bontate unonkulunkulu wakho o na le nawe modimo wa gago le wena la emhlabeni mo lefatsheng kulo mhlaba mo lefatsheng uthi lena baba ngimemezele tata a re ke bue uthi baba ngimemezele tata a re ke bue ithi inkosi mangimemezele tata a re ke bue don't judge anyone o kulo ska mhlaba a hlolela motho mo lefatsheng ngamlahla umuntu ngoba kuyena owakho ka latlha motho bana se wa nanoma gago yimuphi umuntu motho o mofeng kapa mo ungamlahle ngoba kuyena o owakho ska mo latlha bana se wa gago abafowabo bakaJosefa baabuti ba josefa bamthatha bamfaka egodini ba mo nka ba mo kenya bathi mosileng bayaqeda ngaye ba re ba fetsa ka yena umusa kaJehova mogau wa modimo wangena emgodini a kena mosimeng ngoba uJehova gobane modimo akukho la angangeniyo a khona sa keneng teng naphakathi kwezitha zakho le mogare ga ezilandelayo tse di o setse namhlanje uzongena uJehova kutlo kena jehova kubathakathi ba loying abavala umuzi ba wakini ketse mmotsi wa namhlanje izongena ingelosi yasenqabeni tlo kena lala ngikutshele amele ko o jwetse lala ngikutshele amele kahle ko o jwetsa uthi hantle uJehova ngikutshele jehova re ko o jwetse wathi uboleka umuntu imali wa adima motho tšhelete wayithatha wayeyisebenza a enka e lo ukuthi isebenza ungabi namali gore o seka ba le tšhelete namhlanje inkosi jako modimo ingelosi yasenqabeni izongenelela nella izobuya gutla lala ngikutshele kahle amele ko o jwetse hantle ake ngiprofethe e manje re ke profeta ake dijalo ngiprofethe e manje re ke profeta lamanzi amnyama metsi ya matsho akusibekele a o tshwereng afakwe emndenini wakini lapeng la hao. afakwe emsamo wakini tshwereng ya ngoba khona kwakho kule ndawo a ke se azophume tswa uthi awaphume hatswe uthi awaphume hatswe uthi awaphume hatswe ake ngibone bonke abakholwayo izandla phezulu baba tshepa dia tsa abakholwayo izandla phezulu modimo abakholwayo baba tshepa akakiswe ngemkikizo omkhulu Alisa lana lapha ngitshele kahle mamela ko o jwetsa hantle ake uba ngumsindo etsa lerata ngoba ezweni likamoya gobane lehodimo bafuna ukuwuzwa umsindo tlo wakho utlwa lerata iy'thunywa zakho badimo ba zifuna ukuwuzwa umsindo tlo utlwa lerata ukhala umamesa Ulla umabitse. awumelese kakhulu Alisa awumelese kakhulu awumelese kakhulu awuhalalise Halalisa 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 lala ngitshela kahle mamela ko o jwetse hantle bathi abantu ba re batho sekuphelile ngosabelo setse o fedile ka nna igama lami ngusabelo ke lebitso laka
jaji o ska ahlolela ungamhluleli umuntu o ska ahlolela motho ngisho laba bantu enibabiza ngamaphara batho ba le ba bitsang ba dulang strateng abajaji le ska ba ahlolela okunalokho baphene nakho le befem se le na leng sona ngoba hobane uyojaji umuntu wrong o tla ahlolela motho o mong ka phoso awukho umgomo ha ona dustbin wokulahlela umuntu ya o lahlela motho ngangizulazula le ke tsama eGoli Gauteng ngizulazula eHillbrow ke tsama Hillbrow ngingazi ukuthi ngizohlala ngizolalaphi ke sa tsebe gore ke tlo jang ke robala ngise ka ngiyoshona ke ilo tsamaya ePark Station ko Park Station ngiyolala eJubert Park phansi lapha ya ke ilo robala fatshe mo Joburg Park ngekhathi zasemini ka nako tsa motsheare abangasekhaya ba ko hae babengibona ha ba mpona babefike beshe emakhaya ba fihla ba bua ko hae bethi ningayibona leyo nto le ka mmona ntheo ningambona unjani usabela le ka mmona gore o jwang kanti ganthe emadlozini badimong ogogo bonkoko ukamasondo wa sopa wa masondo owahamba ngimncane wa tsamaileng ke le monyane ngingaka ke sa le monyane owayekade isayoni o naye kena ephilisa posto abantu ngamanzi a phidisa batho ka ubaba metsi. ongizalayo Ntate wa mpeleha uze wahamba emhlabeni tsamaile lefatsheng engazange aye esibhedlela a seng ka ye ngoba sepetlele ugogo ozala ubaba gobane nkoko wa pelehang ntate ukamasondo nkoko wa masondo wayenesiphiwo o na la le mpho ngibhizi mina nna ngikhumbula ingoma kababa ke hopola pina ya ntate inkosi yamaNazaretha modimo wa manazaretha ethi ubaba wayekade ezula ey'ntabeni a re ntate na tsamatsamaya dithabeng engenandawo yokulala a sena poleke ya ho robala abanye bethi uhlanya Ba umprofethi bang ba re u-Isaya wa Shembe hlanya, Isaiah Shembe abanye bethi uhlanya ba bang ba re ke lolu lehlanya hlanya ludla iy'mbuzi zethu lehlanya o ja dipudi noma tsa rona esehlezi entabeni le ha dutse nhlakazi thabeng abanye tlhakazi babethi udla ini Ba re o ja eng? izinkomo zethu O ja dikgomo tsa udla rona. lo muntu esimbonayo o jang motho o na re mmona ngangizulazula la ke eGoli tsamatsamaya gauteng ngiphethe i-underwear ke eyi-1 tshwere andawe e nngwe angiphinde futhi e re ke boeletse Ubizwa gape kahle. o nkutlwe gantle umuntu akalahlwa motho ga latlhiwe don't judge o anyone seka ahlolela motho abafowabo ba abuti ba gae bakaJosefa ba josefa bamlahla ba mo latlha kanti abazi ga ba tsebe ukuthi kusasa gore ka moso izofika indlala kubafowabo fitlha tlala go bona ba abuti ba yafika ya indlala fitlha tlala baphuma ba tswa ezweni lakubo legodimong la bona lo muntu abathi siqedile ngaye mothola ba re re feditse ka yena bamdayisela ama-ishmayeli ba mo rekisetse maishmaele bathatha imali ba nka tšhelete in this world mo lefatsheng la emhlabeni mo lefatsheng angiphinde futhi e re ke boeletse La gape emhlabeni, mo lefatsheng ungamthembi umuntu. o seka tshepa motho bathanda abantu ba rate kodwa batho ungamthembi o umuntu seka mo tshepa motho obusisiwe o tlhonalefaditse othemba lakhe o tshepo ya likujehova le go jehova okalekisiwe o entse sebe othemba o lakhe tshepo ya gae likumuntu. e go motho lo mfowenu omkhaphelayo uzomdinga ngelinye ilanga utlwa ga o mo lo dadewenu ausa ongamfuni ga o sa mmatleng ngelinye ilanga ka lelo la matsatsi Ngelinye ilanga. ka lelo la matsatsi uyomdinga o tlo mo hloka balahle wena latlhe wena ngoba nakho nemali gobane wena o na le tšhelete ngoba uright wena o siame ake ngitshele e re ko o jwetse bahlulela ubaqhoshele ahlolele wena o ipontshe nali itshe ngiphinda ngilithathe leswe ke lena ithi intshumayelo yobu-afrika puo ya boafrika e re african spiritual puo ya afrika kungcono ukuthemba itshe go betere o tshepa lejwe kunokuthemba umuntu gore o tshepe ngoba leli motho itshe ngoba ngilibekela gobane lejwe lena ke le beile mona ngizolifika la ke tlo le kry-a mona lo muntu omthembayo motho o mo tshepang one day ka lelong la matsatsi uyokhaliswa nguye o tlo llelisa ke yena bamthatha
ba monka abafowabo ba buti ba hae badayisa ngaye ba rekisa ka yena kanti abazi ha ba tsebe ukuthi bamvulela indlela hore ba mmulela tsela ezinye izinto dintho tse ding ezenziwa abantu kithi tse di etsang ke batho besikhuluma kabi ba re bua hampe. abazi ukuthi Ha ba ziyasiphakamisa tsebe hore di a re phahamisa yafika indlala kubafowabo ya fihla tlala ho ba buti ba hae laba babemshaya bemthuka ba ne ba mo shapa ba mo roha bathi beyofuna ukudla ba re ba ilo batla dijo ezweni lase-Egypt ko lefatsheng la Egepeta babefika ha ba fihla kanti lo usebekiwe ona setsa beilwe waba yi-prime minister undunankulu a ba prime minister wabekwa ufaro a be ya ke fao wahlalwa esihlalweni a dula tulong njengoba ngihlezi ya namhlanje ke ke dutse ka jeko esihlalweni mo tulong bathini ba re mabengibona namhlanje he ba mpona ka jeko ngikule ndawo ke le mmona bathini namhlanje ba reng ka jeko babengibona ha ba mpona ababengikhafulela ba ne ba ngamathe ntshela ka bethi mathe usabelo ba re wona into engelutho chasing sin uyozafa o ey'natini tlo shwa se kanti seng abazi ukuthi a emadlozini ba tsebe hore badimo angingedwa ne ke se nawe le awuwedwa wena ha o mo zosho njalo ke tlo bua namhlanje jwao ho wena ngithi mina kuwe ke re nna ho wena bayekele bakhulume ba tlohele ba basokoka bue. Ba bakuthandayo bue ntho e ba e ratang mhlanje ngizokutshela ka jeko ke tlo o jwetsa bathini namhlanje ka jeko ababethi lento ba re ntho ena ningayibona o egoli ka mmona ihamba ilala ayinandawo yokulala ba robalang teng ingcolile o ditshila uyayithatha into engelutho wa enka ntho e seng sepe ayenze ihlale namakhosi a e etse e dule le dikgosi mabuhluleli omunye umuntu se ka hlolela motho o mongwe mabethi bathi bayafika egibhide ba re ha ba fihla Egepeta lona usehlezi esihlalweni olo setsa dutse ko tulong uyena ophethe ukudla ke yena a tshwereng dijo olawula ukudla wa kwasegibhide laolang dijo tsa sebelambile Egepeta a abafowabo tshwere ke tlala ba izisu zi-empty dimpa di ha ezweni lakubo ko lefatshe kuphelile la bona ukudla dijo di fedile babemfika ha ba mo kereya abasamboni ha ba sa mmona ake ngitshele e re ke le jwetse umenzi uyakhohlwa moetsi ha Umenzi wa lebale akakhohlwa. moetsiwa ha lebale ake ngimemezele e re ke bueletse lento oyenzayo ntho o e etsang kudadweni ho ausi wa hao nakumfweni le ho abuti wa hao engalungile e sa lokang ngelinye ilanga ka lelo la matsatsi uyayikhohlwa O tlo itebala. kodwa yena yena ngeke ayikhohlwe a ka se e lebale bathi mabefika belambile ba re ba fihla ha ba tshwere ke tlala izisu zishwabene dimpa di bamfika sena dijo ehlezi esihlalweni ba mo sobukhosi kry-a dutse undunankulu a le hodimo elawula ukudla a laola la-Egypt dijo ko Egepeta elawula ukudla a laola dijo elawula a ukudla laola dijo ngizokhuluma nawe tlo bua le wena ngithi laba bakusondayo Ke re ba ba o tlhoile. ngaphakathi emndenini Mo mahare ha ngelinye ilanga Ka lelo la- wena zokhopha a tlo supa wena zosho ukuthi ngifuna leya nkomo kwana o tlo Ngifuna bua leya ka nkosi. ke batla pudi ele kuyokhomba wena bayekele wena. bakhombe ba njengamanje tlohele ba supa bayekele bakhombe ba tlohele ba supa esakhe isikhathi siyeza Awuyeza. ungasilahli ithemba Ungasilahli. ngizokhuluma nawe Bua le wena. ngithi bayekele tlohele isikhathi sabo ke nako nawe ya bona. siyeza sokubusa Lwana ya kwabo hao e etla nako bayekele bangakutsheli noma kuwumsebenzi bayekele tlohele le ha ba sa o uzwe ngendaba o ska ba le ngelinye ilanga ka lelo la matsatsi hey bayekele bangakutsheli ba tlohele ba sa o jwetse mawuthi uyabeka kuwumsebenzi ekhaya ha re wa bua e le mosebetsi ko ha ungasitsheli ngalo o ska re jwetsa ka ona bangalithatha izwi lakho ba sa nka lentswe la Ngelinye ilanga. hao ka lelo la matsatsi kuyokhomba wena ho tlo supa wena
semhlabeni la ke lefatsheng mona isondo liyajikajika livili la jika uthi ubaba isondo liyajikajika tata re livili la jika isondo liyajikajika livili la jika isondo liyajikajika livili la jika sengathi ungasho namhlanje Ungasho kahle. uthi zojika izinto Soni jika azophenduka amatafula Itafula siyaphi ngenyawo Ngamawethu. uthi zojika izinto Intho. uthi zojika izinto Jika dintho. uthi zojika izinto Jika dintho. uthi amatafula ditafula ingelosi yasenqabeni Ingelo ilenqabeni. izowaphendula Izowafetola. izowaphendula Izofetola. izowaphendula Izofetola. izowaphendula fetola shayihlobhe kakhulu bese shaba yakekisa matsoho halalisa ungaboswenka uma usenemali ngoba o kuyona ska yakho swenka ha o na le tšhelete bana uyinikezwe uNkulunkulu ufile namathonga ke kini badimo le modimo wa ukuthi hao usize umndeni o wakho re thuse lelapa la hao mayethu uyabheka uJoseph ha re wa sheba josefa hawu abafowethu ke babuti ba hao abasamboni ha ba sa mmona ngoba umenzi gobane moetsi uyakhohlwa wa lebala kodwa umenziwa moetsiwa Akakhohlwa. ha lebale kuthiwa izwi lithi lentswe lere wababonakala a ba bona pele babengasamboni bona ne ba sa mmona wayesemgezile uNkulunkulu modimo ne setsa mo tlhapisitse ngoba uNkulunkulu uyageza gobane modimo wa tlhapisa umbona ngila namhlanje bona ke le mo kajeno ngagezwa uJehova tlhapisitswe ke jehova umbona ngilento bona engiyona ke le ntho e ke leng yona ngagezwa tlhapisitse ngoba gobane uma sefikile o ne a setse a fitlhile nehlosi selifikile badimo ba fitlhile ziyajika izinto dintho di a tšhentšha ababethi rabishi baphi namhlanje ba ne ba re ne a ke seba ba kae babengibheka kajeno bathini ga ba nšheba ba reng ngizokhuluma nawe ke tlo bua le wena ngithi mina ke re nna amazwi mantswe ayizinhlamba a e leng thogaba abawasho kuwe a ba buang go ngelinye ilanga ka lelo la matsatsi ayojika di tlo jika lalela kutshela kahle mamela ko o jwetsa ngelinye ilanga ka lelo la matsatsi amazwi mantswe ayizinhlamba a e leng letlhapa abathiwa ngawe emndenini ebaroang ka ona ngelinye lapeng ka ilanga lelo la matsatsi ene uma ngabe usubusisiwe ga setse o tlhonolofaditse ungaphindisi okubi o ngokubi seka busetsa bobe ka ofuna bobe. isinkwa muphe wa batlang morogo ofuna mo ukudla muphe batlang dijo mo ungababaleli seka ba balle izono zabo tsa bona banikeza balaphile Baje. owayekuthuka ona o roga owayekubiza ngenhlamba ona o bitsa ka tlhapa ngoba nawe lekhonakhe ukunikezwe umusa wasezulwini o na leng yona o filwe ke mogau wa legodimong khumbula ke gopola ngelinye ilanga ka leng la matsatsi khona la egoli teng mo gauteng ngathi ngihambile ngiyonokha ke ile ka re ke tsamaile ke ile kokota ebusuku izulu lina bosiu pula ena kwafika ukuthi inkosi ake ngihambe ngiyonokha ga fitlha ntšha gore modimo e re ke tsamaya ko kokota ngathi uma nginokha ka re ga ke kokota lishaya izulu legodimo le shaba ngathi uma nginokha ka re ga ke kokota wavula a bula wanede ukubona ukuthi yimi a bona gore ke nna kwaphuma umoya omnandi behlele ekhishini ga tswa moya o monate ba dutse oshisayo ngigodola ko- o tšhisang ke wanuka gatsela kamnandi ngilambile ga monate ke tshwere ke tlala wawuvula umnyango a bula le madi
wathi hoka ndilo wase uthi gaga a ba re ke ona a ba o kwala engimaziyo o ke mo tseba wawuvala a o kwala katakazi kanti ha tsebe ukuthi uvalela umuntu omkhulu o tswalla motho o moholo uvalela umprofeti o tswalla moprofeta bayekele ba tlohele abavala iminyango ba ba yakho kgwala menyako ya hao uNkulunkulu uzovula modimo o tlo bula Jehova owavula kimi wa butsing ho nna uzovula o tlo bula ngiyaprofeta ke a prophet umnyango le mobati lo uvalwe abathakathi e kwetseng ke baloi ungakazalwa o senkobeleng kodwa kuwe ho wena ingelosi yasenqabeni ngelo izovula ilanqabeni le tlo bula bavala umnyango ba kwala mobati bakhohle ukuthi ababone uNkulunkulu ba lebetso ra se bona medimo nawe unamathonga wakho le wena o na le badimo ba hao bayekele basho konke ba abakuthandayo tlohele ba bue ntho tse ba di kodwa ratang ngelinye ka ilanga le lengwe la matsatsi iy'thebe dintho emndenini wakini lapeng la heno ziyokhonjwa nguwe di tlo supa ke wena bayekele mntanami tlohele ngwana bangakubizi ba sa o bitse noba kuwumsebenzi le ha e le mosebetsi uzwe ngendaba o utlwe ka taba kodwa ngelinye ka ilanga le lengwe la matsatsi bayobizwa nguwe ba tlo bitswa ke wena bayekele ba tlohele besho yonke into ntho tsohle abayithandayo ba di ratang kodwa ngelinye ilanga ngelinye ilanga ka le lengwe la matsatsi isaka lempuphu kgetsi ya liyofakwa nguwe kenya ke wena ngelinye ka le lengwe la ilanga matsatsi ngelinye la ilanga matsatsi bayekele ba mntanami tlohele ngwana basho yonke into abayithandayo ba e ratang one ka le lengwe day la matsatsi uJehova Jehova ingelosi yasenqabeni Ingelo ilanqabeni. izoyivula tlo iminyango bula mabati izoyivula iminyango Izoyivula amabati. azophenduka amatafula Azophenduka amatafula. bethanda bengathandi Abantu basarara. ngiyaprofetha Ngiyaprofetha. ngithi mina kuwe nawe bayekele tlohele bagibela iy'moto abayigibelayo koloi tse ba ngelinye ilanga ka le lengwe la matsatsi uzongena ubesindisi kena mesithi izongena i-BMW BMW ngelinye ilanga ka le lengwe la matsatsi bayekele ba mntanami tlohele ngwana sengathi ungaphakamisa isandla Aka ngaphakamisa uthi nami isandla. yeso yami Yetha yami. yes Mercedes Yetha Mercedes. yes Yetha BMW. uthi ngizovuka Ngizothuka. izovuleka iminyango kuleha mabati izovuleka iminyango Kuleha amabati. izovuleka iminyango Akuleha amabati. the door is open Yathi kulehile. the door is open Yathi kulehile. the door is open kulehile. all things are possible in God Modimo Jehova Jehova zonke into ziyenzeka Tseha inkonzo engiyizele lapha The eBlackfield service that I came here for, inkonzo the service yokukhushulwa kwesidalwa sakho to elevate Kanye your nenhlanhla mercenaries, including your funa luggage. bakubuze I want them to ask you. ukuthi ulandephi ngoba nezingane where zakho did you go to kuzovuleka the imisebenzi children? The jobs will come to your children as well. ngifuna bakubuze I want them to ask you. ngoba into engiyaziyo What I'm aware of, abantu mawuqala ukuphumelela if you are succeeding, bayakhuluma ulandephi where did you collect it from? bazokubuza bethi ulandephi They'll ask you, mntana where did you get it from? ngizokubusisa namhlanje Come to bless you. uthi ngiyavuma baba I Uthi makuvuleke, Baba. Let it be uthi open. ibhizinisi lami No, 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 aliphakanyiswe let it be uthi elevated. inhlanhla yey'ngane zami ayiphakanyiswe Let them get elevated. uthi umprofethi The prophet, emphambi kwakhe my presence, othunyiwe namhlanje Oh, phambi kwami Saturday, my makavule let him release my matters. inhlanhla yami My uthi lucky, inkosi ngiyavuma namhlanje I'm willing. Open Uthi it makuvuleke today, Lord, namhlanje. today. Let it be makuvuleke open. inhlanhla yami Let my lucky uthi zonke izitha all enemies
ayizingela mina They are after me. ayiphambi kwami In my presence. mazingene emgodini Let them perish. ongenamkhawulo To the RPC they must go. wathi bonke abathakathi Sorcerers. ngiyacela wena uqala Nkosi First time comers, please. ungamangali Don't be taken aback. uma uzwa You can hear umsindo the noise. ngoba ithunywa The messengers, they zizophakama will rise up, definitely sure. ngicela lapha okubuhlungu khona ubambi Whatever is painful, just thatha put your isandla hand. usibeke ekhanda ngifuna ukukhipha Your lento hand. I want to cast it out thatha right isandla now. usibeke ekhanda lakho Put it upon your skull. nigade nibagade ke nina Careful now. nina enibamba abantu nigade la Ushers, please be careful. makunemimoya If there are evil spirits, abakuhambisa nayo those are with you. uma ngabe unesiphiwo If you are gifted, ngikhuphula lonke ithonga lakho liphakame I elevate all your ancestors. 1 Go. nasoke abaphakama omkhulu Let them rise up. abaphakama okhokho Let them rise up. abaphakama omkhulu Let them rise up. abaphakama okhokho Let them rise up. abaphakama omkhulu Let them rise abaphakama up. Let them okhokho rise up. yes nasoke That is lento abahambisa nayo is with you. yayikhipha I cast it out. yakhipha Cast it out. yakhipha Cast it out. yakhipha Cast it out. yakhipha Cast it out. abaneyiphosa abayiphakama Your gifted must be abaneyiphosa abayiphakama Gifted must be elevated. abaneyiphosa abayiphakama 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 must be elevated. nakamandla Power. nakumlilo There's flame. nakumlilo Fire. nakumlilo Fire. nakumlilo There's fire. nakumlilo Fire. nakumlilo There's fire. yasha mabaphilisi Deliver. mabaphilisi Healer. mabaphilisi Healer. mabaphilisi Healer. mabaphilisi Healer. mabaphilisi Healer. mabaphilisi Healer. abaneyiphoso zokusebenza abantu Give them to work with abaneyiphoso people. zokuthandazela To pray for the mayiphame people. mayiphame Let them rise up. 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 with amanzi spray Sprinkle water, please. Holy water. abahlanjulule Cleanse them. yes nakamandla Power. amandla Power. amandla that's all iyanyaza lento Shake it. iyanyaza Shake it. iyanyaza Shake iyanyaza it. Shake it. ompopori yansi inhlambuluko There's cleansing. inhlambuluko Cleansing. inhlambuluko Cleansing. abahlanjulule Cleanse them. yonke imoya All the evil spirits. ababosiswe Let them ababosiswe be blessed. mama uzwanda onyaweni uzwanda onyaweni njengamanje What can you sense la onyaweni uzwantoni on your feet? lasukela unyawo okay uzwantoni njengamanje What can you sense? selundikindika eh selundikindika lisekho buhlungu okay I'm coming ngiyeza manje I'm coming now. yes Later. nakamandla amandla Power. amandla yes babeli sanibabeli Yeah, let me go in front. amandla
Yes, iyamthinta. Nami uyathinta. Uyathinta. Touch it. Uyathinta. Touch it. Uyathinta. Touch it. Bob. Mike, please. Bamba isikhwama sakhe. Abahlatshululwe. Release them, Lord. Yes, nakamahla. Power. Yes, nakamahla. Power. Kahle kahle. Yes. Yes. Yeah. Yeah, baba msephambili. Baba Let msephambili. her go in front. Abahlatshululwe. Cleanse them. Yes, naman. Power. Eduze baba msephambili. Let her go in front. Awuhlatshululwe naso. To cleanse. Nayi inhlambuluko yakho. There is a cleansing process. Yes, yes, amahla, yes. Nako kasekho khuluma. Yes, yes. Amahla, amahla. Yes. Phansi, let's phansi. Let us live flat. Amahla, babeni. Babeni ifoni yakhe, babeni msephambili. Let him go in front. Nifuna la. What do you want? Nifuna la. Baba Mpopho. Do you want? Nifuna. Nisokothana. What are you doing? Hayibo, phela Nisokothana. hayibo. Sizovala yena. What are you doing? Sivala kubo, sivala abazali bakhe. Awusivalile lapha yana angithi phela lezi izinja. Nifika nini la? When did you come? Safika. Asiqoshe. Sifike usuku nosuku abadlupha baphumula. Lethani kuye. Sebulala umuzi. What are you doing? Size sibagulisa abasebenzi belokhu bememeza bephaphala. Nafaka kulomzimba. Uqaba uNdlovu. Who put it- Swela kabi. Nifaka bani? who put it- Nomakhelwane thina sihlangene manje siyi-half quarter yemiliyoni kodwa nina niyasihlula nibancane kanje lalela Kahle akethi niyayiswa lento ethini. Can you hear that? Phakamisa isandla sakho siphakamisele phezulu lapha kuyena. Rise up against her. Buyisa intambo yami lapha. Buyisa intambo yami. The strip, please. Buyisa intambo yami. La masikhiphe lento elapha kule ngane. Let us cast it Niyayiswa out. ithi vale yonke into. Locked everything. Sifaka amafutha. Put some oil. Sisebenza lengane manje. Parrot waking up for a child. Faka intambo. Ngibopha yonke lemoya I tear entombazana. all the evil spirits again. Ayibuyela emuva. Mfaka le ntambo le. Mfaka le uzosha khona manje. Put it on, they'll get bent soon now. Like. Mfaka le ntambo. Yasha lento. Yasha. Yasha. Habani. Go. lalela-ke sebezokwakha ngithi Habani. bathi imoto kulungile-ke sebezosebenza phela basiza umamakhe angile ngane ilwa nathi usuku nosuku ilokhu ichela uqaba udlovu egama lajesu Niyaphuma namhlanje. Niyaphuma. Niyaphuma. Yeah, go. Phuma. Get out. Suka kuye. siyaphuma Leave her alone. Imsebenzi yabonakala. Awu imisebenzi yabonakala. Oh, Stop woza la it. mntanami. Go to the prophet child. Sukuma ngenyawo. Ubani igama lakho? ngulondiwe What zondo is your name? Ungakabani? Say name. Ungakabani? Zondo. akazondo Ubuhlushwa yini ebusuku? What was what? Yini ekade yenzeka? What happened? asilali sinyawa nokuhlushwa ukuwa ngishawa istroke ngiphathwa ayikho into engenzeki kimi Kahleke. Kahleke nqede ngayo. Let me Letha lapha ihani yami. Ihani yami. fulfill the mission with the honey. Ngivala umoya we-stroke ungaphindi ubuye kuwena. Khamisa. Let the spirit officer for social not to come back anymore. Kahle amgade ngemuva ngimbhasele. Be careful Gade- behind gade- her. Ah, the bonus. Yes, yes.
Gigeza. Yolele. Gigeza. 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 Yolele. Ake ngibona lo mfana. Silence. Ninamoya. Let me see the fire. Nathola iyanyakaza. 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 Yasha. 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 Yes. Ufunala. What do you want? Ufunala. Ufunala. What do you want? Usawathanda. What is your mission? Usawathanda. What is your mission? Usawathanda. mission? Nethanda kuyi. What is your Nethanda. What is your mission? What are you doing? Nifunala. Nisawathanda. What do you want? Masimphilisi. Let us Akumihlaba, 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 akumihlaba. Gigeza, gigeza. Yolele. Uyisintamo yami lapha. The spirit, please. Wena ntambo, You stripper. mawungabi intambo yasemhlabeni. Don't be the ordinary spirit. Ngibopha yonke le I moya. tap all the evil spirits Elapha komfana. within the boy. Mayibela muva le nto. Go back here. Mayibela muva. Mayibela muva. Mayibela muva. Mayibela muva. Mayibela muva. Mayibela muva. Yes. Yes. Hayi nyoka. Whoa. It's a snake. Nyog. 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 Iyaphuma. Yasha. 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 Snake. Yasha. 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 Mfaka intambo. Put on the Mfaka strip. izophuma manje. Go Ithi out. ngisize baba. So help me, Father. Ithi ngifune baba. Unleash me. Father. Makwahlale ukuphila kimi. Let the deliverance Maqata start. into zami. Let my matters be. Iyasha manje. Penny. Ngiyashisa. I'm penning you. Phumani la. Get out. Phumani. Phumani. Yes. Gigeza. Gigeza. Yolele. Gigeza. Yolele. Shaya ihlombe. Mvutse. Give it a round of applause. Wake him up. Gigeza. Yolele cheke. Gigeza. Yolele. Gigeza. Yolele. Uthi bayaphila abantu. Uthi bayaphila abantu. People are delivered. Uthi bayaphila abantu. Getting healed. Uthi bayaphila abantu. Getting healed. Uthi bayaphila abantu. Ubani igama lakho? What is your name? Ngubhekano kaMasondo. Usebenzaphi? Where are you working? Ngisebenza esikoleni eMangwane. Awu usebenzaphi? Esikoleni Where about? eMangwane. Yo, awubheka imoya. Evil spirits. Ubulala kanjani ebusuku? How to sleep? Hayi bengalali bengiphupha amaphupha amabi. Ubungalala ebusuku. Yebo. Nightmares. Neqolo belinqamuka. Awungibheka kancane ngiqinisa Look at the prophet. Let me fight to find you for the honor. Umgade lapha ngemuva. Be careful behind you. That's yes. Shaya ihlombe. Gigeza. 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 Sanibona nenqabeni igama lami ngithobekile ngwakadloma isibongo kusho ukuthi ngifike la ngonyaka odlule izinto beyingahambi kahle nje kungekho kucacile ngibongile zasenqabeni ngoba kuke kwathi ngoSeptember ngacabanga nje ukuthatha iCV yami ngilethe kubaba ikhulekele ngisho istapler ngasicela la ekhaya ngoba ngangivele ngayiphotocopy nje ngeza nawo la baba wayibeka isandla ngayihambisa ngakusasa ngaqashwa ngasebenza and ngithemba ngifike emsebenzini nganikwa iposition enkulu nami ngibona ukuthi idinga ukuthi ngibe nesibindi kodwa ngingiloza senqabeni konke kuhamba kahle ngingu sales and ngin funeral and sales la eMathole Funerals
ngihlela imingcwabo ngiphinde ngiyithengise futhi i-office lami busy futhi linzima kunawo wonke kodwa ngamandla senqabeni uNkulunkulu omkhulu ngize nakwi-1-on-1 nje ngizobonga baba ngiyabonga. Sanibonani enqabeni. Niyaphila maqhawe. Usolumzi wasebhizana lona ngokusebenza lapha eMpumalanga. Ngizobonga engilosini yasenqabeni. Ngalamasente ndiwaphetheyo. Akona amasente imali le. Ngiyabonga. Nge-27 July kwakuyiSabatha ndivuke ekuseni emsebenzini. Kanti kunabantu abakhona lapha ejardini abandilaleleyo. Ndithe manzovuka ekuseni kwakho into ethi mangicobisa amafutha kaMprofeti ndacobisa amafutha ndaphuma ndangena emotweni manje start imoto zangena insizwa ziyi3 zizegqumile safuna ukuhamba nami ngenkani andazi nami amandla ndabanawo kanjani ndathatha apho ukuthi ndikwazi ukuba ndiphume ndilo nalezi insizwa zagcina zanidubula 27 July kulonyaka zanidubula zayithatha imoto zihamba nayo abanga lingakanaki mhlawumbe 30 km imoto yami ndihamba ngayo ibinentambo yalapha ekhaya kaBaba uMprofeti ubaba uMprofeti wayibusisa bahambe nje ibangana mhlawumbe 30 km to 40 km sebendubulile senise police station nakwazi uba ndincenge ndiyofika epolice station na reporter yatholakala imoto ndithe ndiye esibhedlela bemoto seyitholakele Dana kumnye umdlake ndathi le moto anisayithandi ngoba ndithe futhi ndisekhaya eBizana ndashayiswa ngemoto ngereverse andazi kwenzakala ntoni into zama zihambi kakuhle hayi ndathi sasenjalo ndeza apha baba uMprofeti kuba 1-on-1 wathi baba uMprofeti akawathatha ama 1-on-1 akaziva kahle ndakhipha imali ndayibeka lapha ku Sunday ngolwesine ndabe ndifonelwa lana nje khona imoto kuthiwa noma bezothatha enye imoto ndayishiya lena ndathi ayilena nisayifuni ndabanikeza enye imoto iR line ikhona la ngaphandle Yebo sawubona mntanami. Yebo njani? Siyaphila mntanami. Ngiyaphila. Ubonga ntoni? Ngafika lapha ngoJanuary ngimalade ngidayisa amagwinya ngibekela ngeza kumfundisi ngizocela umsebenzi. Ngithe ngoApril ngawuthola umsebenzi ngingene ezilearnership bathi masisebenza ukuzikhandla sizoba permanent. Wawubhaka amagwinya. Yebo, nowethi amagwinya. Wafika usutholile umsebenzi. Usufumana umsebenzi. Yebo. Sishaya ihlombe kakhulu. Shaba masoha holo. uNkulunkulu akubusise mntanami. Nkosi ibe nawe. Ninjani? Siyaphila baba njani? Hayi siyaphila ubonga yini? Ngizobonga baba ngibongela ibusiness lami baba liphakame ngendlela ezisimanga baba. Imali engenayo iningi kakhulu baba. Hey. Ngiphinde ngibonge baba last week Sunday bekufanele ngize esontweni baba. Ngezwe inhliziyo yami ingavuma ukuthi ngize ngagcina ngingazanga. Manje uma umntana nami una 8 years esiyaphansi eshop baba. Mayise mastepisini yedla eflatini uthole i1.7 baba. Hawu shaya ihlombe. Yebo. Siyabonga ngibone mawukhuluma ukuthi imali iyangena ngezwe izandla zisho kakhulu ngapha. Look at the camera. Yebo sawubona. Sanibona enqabeni siyaphila. Khona. Yini oyibongayo? Hayi ngizobonga nje ukuthi ngithe ngisejele ngiboshiwe. Shuthi kuhamba osisi ngoba behamba la ekhaya basebezongicelela kubaba amafutha icala lakhona kwathi mhlawumbe efikile ngalolu ngamabesho ila nami ngizwa khona ngisejele ukuthi hayi ngizophuma ngizoyithola ibheli ngoba kukade kucikiza bese amaphoyisa eshona lena lengafuna ukucaca kwahamba bengilonge lithetha ngiyecala ngaphinde ngafika futhi la ekhaya ngazocela ubaba ukuthi angibusisele futhi ukuthi icala ligcine liphela kwahamba ngilonge phindela kwagcina befuna imali lagcina ihlangana futhi leyo mali ngilongihamba la ekhaya futhi ngibona izinto zami ukuthi ziyavuleka kuba khona ukukhanya noma ngavalwa ke mina vele ekuzalweni kwami vele ngasheshe ngavalwa mina ngoba nasesikoleni bengathi ngihlakaniphile basheshe bangihambela nje nobaba wayengithanda futhi phathe emndenini shuthi angazi shuthi kukhona laba ngiphambanisela khona ngoba nokukhohlwa isikhathi esiningi kodwa nakho ngiyabona uyavuleka mangilongihamba la ekhaya Akuvuleke kakhulu ke